الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. أحمده سبحانه وتعالى حمد الحامدين، وأشكره سبحانه وتعالى شكر الموحدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة، وتركنا على مهجة بيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المجاهدين المنتجبين الأبرار الكرام، وسلم تسليما كثيرا. أيها المصلون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وباتقاء المحرمات، فمن اتقى المحرمات فقد اتقى أعلى الدرجات. أيها الإخوة، تعالوا معي لنعيش مع 5 وصايا من وصايا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من تعلمهن وعمل بهن هذا شرف الدنيا والآخرة، وحصل على السعادتين الدنيوية والأخروية، وعاش في عز وكرم، وخرج من الدنيا بزاد وافر ينفعه يوم الندم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات، وفي رواية: من يأخذ مني 5 كلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدي فعد 5 وقال: اتق المهارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الدهك فإن كثرة الدهك تميت القلب. أخرجه أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وصحح الحديث الإمام ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. barki nori inde Allah subhanahu wa ta'ala, o mo andanɗa hoore ma kanko woni taguɗo nguɗo tagu. O tagiri en enen ɓiɓɓe adama e jinna fii yo e rewmo. O tagiri en fi hunde wotere ɗulle ko tawhidon ifraduhu subhanahu wa ta'ala bil ibada, wajjinɗingol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wotinɗiniramo dewe ɗen. O wi: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. mi tagari jinna yimɓe sina fi tu yoɓe rewan. tafsiruje ɗen kalama ko ɓe wi li ya'budun on ko li yuwahhiduni, ko fi yoɓe wajjinɗinan, ɓe wotinɗinalan, ɓe rewanan, hara ɓe kafi darilan e goɗɗum. idan fa hadafu wujudina ala al ardi at-tawhid. sabu adduɗo en aduna on ko fi wotinɗingol Allah wajjinɗinamo e dow dewal, ko ɗum wiyete tawhid, le monothéisme. ko sabu ɗum Allah tabaraka wa taala addiri en ka hoore leydi, en yettimo kanko Allah, kanko woni arano mo ala ñande fuɗɗi, kanko atti ko alda e fuɗɗode, kanko woni sakkitiɗo mo alda e lannode. awwalun bila bidaya wa akhirun bila nihaya. wano ibnul hakami no ceerno makiri non: huwa al awwalu bila ibtida'in wal akhiru bila intiha. Allah woni attiɗo mo ala ñande fuɗɗi, kanko woni kadi sakkitiɗo mo ala ñande lannata. yetti Allah tabaraka wa taala yettore yettoɓe, en jarnimo kanko Allah jaarore wotinɗinɓe. en seeditike reweteɗo wo ala tawa dewal ngal no haani, kangal waɗe sina kanko Allah tabaraka wa taala. bi mana dewal reweteɗo ala e dow jojjude e rewede,
sina kanko allahu subhanahu wa ta'ala. En seeditike wonde muhammad ko nulaaɗo allah, jiyangel makko nulaaɗo makko mo o nuliri yurmede kala ɗoftiɗo mo malama, kala yedduɗo oɗo o malkisama yo allah dandu en. Ko ɗum woni reweteɗo tana allah ala ko e makko kanko allah muhammadu nangi nulal. Ceerno on makiri noon ka ogirde malal. En yetti allah tawde ko en julɓe, tawde koye yimɓe ɗeɗo mofte oɗo ɓurnaɗo tagee fo annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. kono yo julɓe ɓe gandi ko wi neɗɗo julɗo ko sabu juulugol ngol. al ahdu alladi baynana wa baynahum as-sala faman tarakaha faqad kafar. al faslu alladi bayna al imani wal kufri as-salatu faman taraka as-salata faqad kafar. hadiseji ɗen no heewi e muɗum wonde keerol hakkunde meɗen e heferaɓe ɓen ko julde nden. keerol hakkunde diina kan e keferaku ngun ko julde nden. accituɗo julde wo haray woni kefeero, haysi ko ɓiɗɗo hombode. man taraka salata faqad kafar. ɗum landaki on tigi ko leñol hongol, landaki ko ɓi kaari, landaki ko iwdi kaari, landaki ko nationalité kaarijo. ida taraka al mar'u salata fahkumu alayhi bil kufri. si neɗɗo acci julde hara ñaawe mo kefeero. abdullah ibn abbas radiallahu anhu o maaki ma min amalin fi lislami tarkuhu kufrun siwa sala walaw ala al imani bihi. o maaki kanko abdullah ibn abbas gollal ala golletengal ka islamu ɗo tawata si neɗɗo accitingal haysi mo gomɗiningal o woni kefeero sina julde nin. wano korka suumaye on si neɗɗo gomɗini allah o hoori mo mari moƴƴere. si tawi mo gomɗini korka kan no waɗɗi o hoorari o wonita kefeero sabu ɗum ko fasiqijo ñaawete. masalan saliɗo horugol suumaye e dow hino gomɗini suumaye no waɗɗi. hada la yusamma bil kufri bil kafiri innama yusamma bil fasiqi. oɗo wiyetake kefeero, ko wiyete ko fasiqijo. kono noon si o yeddi waɗɗagol korka kan, haray mo yedduno waɗɗagol korka kan ko ɗum haɗi o hoora, ɗon haray ko kafirum billah, haray ko kefeero. kono ka julde hay si on tigi no gomɗini julɗe nden no waɗɗi, si o juulari nde haray ko kefeero. huna farqum daqiq bayna al amrayni. no ɗon ko sennidiri, ko sewi, ko metti yiwde. julde nden hay si on tigi no gomɗini hinde waɗɗi, himo jaɓi julde ko waɗɗi ɗum, himo haani julde, so juulari ko kefeero. ko ɗum waɗi ka pular neɗɗo wiyaka julɗo sina sabu o juuli. konngol julɗo ko yalti ko e julde. kono yo musidɓe julɓe, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal. mi wasiyike on, mi wasiyike hoore an kulol allah. mi wasiyike on, mi wasiyike hoore an kulol allah. ko honɗum woni kulol allah? kulol allah ko kuugal wona haala. kulol allah ko kuugal wona haala. sabu ko wiyete kulol allah e konngol almami meɗen maliki yo allah yurme ɓe ko fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. ko waɗugol yamiraɗi acca haɗaɗi ɗin. si on tigi waɗi yamiraɗi allah ɗin o acci haɗaɗi allah ɗin, o woni hulowo allah. haɗaɗi allah ɗin ɗi fof e majji ko yontigi accito. yamiraɗi allah ɗin ko yontigi ndaaru ko hippani wo, ko hunnani wo, o huwa. fattakullaha mastatatum. ceerno meɗen mawɗo cheikh l'islam ibnu taymiya ɓe maaki ko wiyete kulol allah ko ittiqa'u su'i adabillahi bi salihi l amal. ko ƴettugol golle moƴƴe rentora e lette allah ɗen. rentora e lette allah ɗen. e refti ceerno meɗen ibnu qayyim al jawziya ɓe maaki ko wiyete kulol allah ko an la yaraka allahu haysu nahak wa an la yufqidaka haysu amarak. wota allah yi'e ka o haɗuma ɗon, wota allah hattoma ka o yamirma ɗon. ko ɗum wiyete kulol allah. no ɗuuɗi noone umar bun abdulaziz ɓawɓe landike mo ko wiyete kulol allah, o wi ko sanga neɗɗo tawa no wawuno wonde o suusa kadi wadde, o itta ɓernde makko nden ka ɓernde o waɗa e miram, o weeɓitana yimɓe ɓen ko won nder ton kon.
si tawi ɗum no wawuno wonde neɗɗon wawi wadde ɗum on ɗon haray ko hulowo Allah ko hombo wawi yetade yimɓe ɓen ko miiji kon ka ɓerde ko hatta ɗum waɗa ko tawde boneji no ka nder fondoji si ɗin noon yaltari kulol Allah natata miijanagol yimɓe ɓen ko boni anniyano ɓiɓɓe yimɓe ɓen bone yiɗana yimɓe ɓen tampere yiɗana yimɓe ɓen lorraji ta weltoray si julɗo yani e nambara si ɗum yaltare e ɓernde goɗɗo kulol Allah natata kulol Allah natata ko ɗum waɗi ceernoɓe maaki kulol Allah na haala ko kuugal o ceerno Isaka Dongol maaki ɗum kama kalaji maɓɓe alfulaniya ɓe maaki kulol Allah na haala ko kuugal woni kulol Allah ko ɗum waɗi na dolekke goɗɗo o ñaawitirte ko hulowo Allah wona haala makko welka o ñaawirte ko hulowo Allah ko kuugal ngal mahalluha taqwa mahalluha sadru ko ɗum waɗi nelaɗo sallam maki a taqwa ha huna kulol Allah ngol kaka ɓernde ɗo ɓe sappi laaɓi tati idan mi wasike hoore an mi wasike on kulol Allah e rentagol e harmuɗi ɗin e renagol eɗi islamu harmini ɗin sabu kala rentiɗo eɗi Allah harmini ɗin o ƴaway o toway kala tutiɗo eɗi Allah harmini ɗin o jasay o jolay si neɗɗo no faala ƴawde mo faala towude yo rento e ko Allah harmini kon fenugol e hoore yimɓe moƴƴina haalaji e hoore yimɓe aybina yimɓe daro no sorta koyɗe yimɓe no mosana ɓe jalana ɓe ta no sortude ɓe koyɗe ɗum ko jikkuji kanuɗi noon wona jikkuji islamu noon ko foti julɗo so wi rawni ko taw rawni peŋ so wima ko enen si o wi hiɗa waɗilan ko metti yo taw hihino ton si iwi kala neɗɗo yiltitantoɗo ellaji feƴƴunoɗi o karan o hisibta jarraboyeji ɗin aybingol yimɓe ɓen kala duumiɗo e aybingol yimɓe ɓen Allah jarriboto mo kala tutiɗo e ellaji yimɓe ɓen no ɗaɓɓita ayibeji yimɓe no wowla no sowndo yimɓe ellaji yimɓe fellitu Allah tabaraka wa taala jarriboto on tigi ñande go Allah liila e men ɗum ko sunnatullahi ko sunna Allah noon e dow tagee fo ngon o wi musidɓe julɓe tedduɓe are tawtol lan ndaare makuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama konnguɗi jowi arɗi e nder wasiye maɓɓe gooto wasiya min wasaya alhabib muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wasiye gooto e wasiyeji giɗo men on annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallama ko raɓɓiɗi kon e oɗo wasiye si kala ƴettuɗo oɗo wasiye nelaɗo ɗin konnguɗi jowi ɗon o gollitiri ɗi o jangiɗi ha o wawi ɗi o pratique ɗi o gollitiri ɗi o malete aduna e lakara o tedday kadi aduna e lakara ko wiyete kon aduna e lakara fof liƴanto mo sabu kala mo Allah yiɗi moƴƴuɓe ɓen yiɗi kala mo Allah weltori moƴƴuɓe ɓe weltori o tedda e aduna e lakara ɗi wasiyeji ɗo si on tigi naɓoriɗi kadi lakara ɗi nafoyey o nafitoray ɗi ñalande ninse ɓen andi ceerno Samba mo mbeyamaki mo fodi nimsay tuma mayde adi sabu nimse ko ɓaawo waɗirta ɗatal kala foduɗo waɗay ko moƴƴi ha mayde hewtitimo o waɗari ko moƴƴi kon o ninsay ɗum noon ninse ko ɓaawo waɗirta ɗatal ninse ɗen si ɗe ari ɗe nafata sabu ko sanga laawi si ninse ara wota gooto fodu waɗugol ko moƴƴi wota gooto satin waɗugol ko moƴƴi ta sato okkugol ta sato nafugol ta sato jangugol ta sato rewgol Allah kala ko wiyete ko moƴƴi kon ta sato si mayde attike ma ninsay si mayde attike a huwude a ninsay mo fodi nimsay tuma mayde adi sabu ninse ko ɓaawo waɗirta ɗatal ɗi wasiyeji ɗo jowi ko o sahabajo mawɗo maketeɗo Abu Hurairata radiallahu anhu ɓe gandi Abu Hurayra inde makko nden tigi 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 ko Abdurrahman ibnu Sakhri ad-Dawsi Abdurrahman ibnu Sakhri ad-Dawsi no woodi riwayaji sertuɗi fi no wiyete kono ko ɓuri lollude ko anda ko noon o wiyete Abdurrahman geɗal Sakhru ko Dawsiyankojo jeeyaɗo e leydi Yaman o naati ka islam takko ko gurdan nelaɗo aduna lannata sabu ko wuuride nelaɗo e konnguɗi woɓɓe ko duuɓi nayyi woɓɓe wi ko duuɓi ɗiɗi
e lebbi jeetati woɓɓe wi duuɓi 3 e seeɗa siyaruji ɗin no jogii konnguɗi sertuɗe fi makko ko ɓura noon filleede o wuuridi e nelaaɗo duuɓi 4 ko manki lebbi kono nde fillagol sunna nelaaɗo on arno Abu Hurayra ko kanko woni aksaru sahabati riwayatan radiallahu anhu kanko ɓuri sahaba en fof fillade sunna nelaaɗo kanko tun himo jogii guluje 5 e 394 hadise ko filli 5374 hadis woni ko filli ga e nelaaɗo sallallah alih w sallam hadiseji selluɗe guluje 5 e 394 5374 hadis woni ko filli e nelaaɗo sallallah alih w sallam oɗo ko annduɗo nelaaɗo ko rerɗannoɗo gandal ko laaɓunoɗo ɓernde sabu okkitirgol ko mari ɗum koye laaɓa reedu jeeya haysi ko gandal si gando laaɓa reedu o jannata o faljitata wanoni noon jon jawdi kadi si laaɓa reedu o okkorta o ñawlata o huntata haaji kala mo Allah moƴƴini ɓernde mum haray o malama Abu Hurayra o wi ñande goo meɗen jooɗode nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tun nelaaɗo ɓangi ɓe ɓangi ɓe dari tun kaɓe ɓangi ɗon sahaba fuu immi dari kanko o ladi o ari o jooɗi kaley koyɗe nelaaɗo sa sallam sabu o soyi ko goɗɗum faala wadde on tuma nelaaɗo maaki onon ɗo fof man minkum yahuzu minni 5 kalimatin onon ɗo fof ko hombo arata ɗo jaɓanalan konnguɗi 5 fa ya'malu bihinna o gollitira ɗin konnguɗi 5 ɗon fodde mo wuuri si tawi o hippata gollitirgol ɗi wa yuallimuhunna man ya'malu bihinna o jannanalan ɗi goɗɗo goo on ɗon gollitira ɗi o heɓa haysi ko baraji tindingol moƴƴere nde andi Abu Hurayra waɗi sahaba ɓen ƴoyre fo immike darike kanko o ladi o ƴoɓike kali koyɗe maɓɓe kali tundaje maɓɓe nde nelaɗo makirno ɗum kanko Abu Hurayra o hawti o wi ana ya rasulallah andi joni o baari fo no ɓaawo makko kanko mo andi nelaɗo maka e joni ko himmi o yiɗa noon goɗɗo attomo e konko nelaɗo faala ɓanginde ɗon ɓe maaki ko homboye mon ƴettantalan konnguɗi 5 o gollitiraɗi o janna yimɓe ɓen ɓe gollitiraɗi o sendode baraji o wi fa qultu ana ya rasulallah mi hawti minni ko min yo nelaɗo o wi fa ahaza bi yadi nelaɗo nangilan jungo ngon ɓe nangiri ni fa adda 5 ɓe limi piiji 5 ka kolli an 5 ɓe lintanilan piiji 5 e hino ɗi ɗo wa qala o wi nelaɗo maki ittaqil maharima takun abada nnas rento e ko Allah harmini kon Abu Hurayra mi torike ma wonu neɗɗo rentiɗo e piiji ɗi Allah harmini ɗin way wasi Abu Hurayra wi hi nelaɗo si mi waɗi ɗum ko honɗum mi mari ɓe lombi ɗon kisan ɓe maki takun abada nnas si a woni rentiɗo e ko Allah harmini kon a wonay jiyaɗo Allah ɓurɗo wawde rewde Allah o bimana fiyo neɗɗo wonu wawɗo dewal wakkilaniɗo dewal tutiɗo e dewal ko yo terto harmuɗi ɗin takun abada nnas ɓe maaki ɗin mum ɗum warda bima qasama Allahu takun agna nnas yondinor sendore Allah nden si Allah sendi ko yeɗuma kon sois content avec weltor ko Allah waɗanma kon Allah sendi o waɗani woɓɓe jawle buy so waɗanima seeɗa weltor o okki woɓɓe gande buy so okkorima seeɗa weltor o lammini woɓɓe leydi ndin fof so lamminima joddu e leydi ndin weltor wota haamo ko woni e juuɗe goɗɗo si a waɗi ɗum takun agna nnas a wonay neɗɗo ɓulɗo alɗude on e yimɓe ɓen siɗa fala wonde risarjo a wonay neɗɗo yondinorɗo ko Allah arsiki ɗum kon ko ɗum waɗi seydna aliyano makuno sifa ɗum o wi radina bi qismatil jabbari fina lana ilmun walil juhali malum fa inna al mala yafni an qaribin fa inna al ilma baqin la yazalu enen julɓe ɓen ko yen weltor sendore Allah nden enen ko gandal dewal Allah okki en hay so watti ɗon jawdi ɗum koko welnire ko lankal ɓeydakal e hoore mafe welko si Allah waɗanima jawdi e dow diina yettu Allah si jawdi noon heɓaki yondinor diina kan yoningal yeru ko Allah arsikuma wo si ɗum yonima a wonay neɗɗo ɓurɗo alɗude yimɓe ɓen o maki tammum ɗum
nelaɗo maki wa ahsin ila jarika, moƴƴo e kawtal ma ngal. Si a moƴƴike e kawtal ngal takun mu'minan, a wonay gomɗinɗo Allah. bi mana la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. kala neɗɗo mo kawtal mum hoolaki daɗi bone mum, kala neɗɗo lorrowo kawtal wona o gomɗinɗo. sifa no yirte woɓɓe Konakiri ɗo darna vilawil mungil ha moƴƴa, waɗa dalet e karo fof nder ton, miskinɓe no ronki hay ko crépira cuuɗi mum, naafi ko waɗira clôture ji. kanko noon o waɗana rewɓe makko ɓen ka ɓe huppa nder ton, o ara o tufa wuddere, o fewtinira wuddere nden ka yaasi ɗan ila ɗan yaaka miskinɓe ɓen. ayu muslimin haga, on ɗum e julɗo ni kadi. wallahi o juuli o hoorani ɓe woni lorude, sabu koye moƴƴi makko ɗin ɓe rewoyte ñande dargal. tawa noon on hitande ɓe yahay umra, layya ɓe o hirse nagge, o juulay, o janggay qur'ana, o jantoto inde Allah, ko koye miskinoy koye wonɗa lorrude, ko ɓe wonɗa gollande. a ƴogiri sagare, a ƴogiri sagare. hadisul muflis amamana, hadis oya muflis on no yeeso men, ka nelaɗo maki ɗo gandi ko ombo golli buy perdi fof. sahaba inni ko neɗɗo mo heɓari jawdi, nelaɗo maki na ɗum, ko neɗɗo arɗo ñande dargal, himo juuluno ha timmi, himo hoori ha timmi, himo hajji, himo jakki, mo janti inde Allah, mo waɗi moƴƴereji ɗin fof, o aroya ñande dargal, o toñino oɗo, o piyino oɗo e hoore fenade, o fawimo haala tunuka ka walda, o bonnimo inde, o ñaami jawdi makko ni, o yawtini borndu ka keerol, o ñaami leydi makko ni. sabu kala yawtinɗo keerol embere cuɓal, yawmal qiyama tawwaka Allahu lahu 70 aradina. ñande dargal Allah watto e leyɗe ɗen jeeɗiɗi yiite, o adira e gotum gotum ha ɗe lanna, sabu ko ñaami cuɓal leydi, cuɓal embere ɗi kolli ɗo ko waloto kon e muɗum, mo yawtini keerol fijirtaki. na ɓay noon ine wolde fi yawtingol keerol, woɓɓe ko parcelle o fof no jattude, woɓɓe acce wuri handu darne ɓe ara ɓe buloka. idan ndi leydi men ɗo ko jokki en kon, yimɓe ɓen runku qirritade bonki kin ko enen tigi Allah woni moƴƴo, ɗum noon o moƴƴinanta bonɓe. idan o wi'i moƴƴoɗa e kawtal ma ngal a wonay gomɗinɗo. naya ɗum noon o wi wa hibba linnasi ma tuhibbu li nafsi, yiɗana yimɓe ɓen ko yiɗanɗa hoore maɗa kon. si a wayi noon takun musliman, a wonay julɗo. ɓe mana sharti wonugol julɗo ɗaɓɓaɗo ka Allah ko laaɓugol ɓernde, yiɗana yimɓe ɓen ko yiɗani hoore mum kon. hombo e meɗen yiɗi nawnare, hara yiɗanari ɗum goɗɗo. hombo yiɗi koyeran jasere, hara yiɗanari ɗum goɗɗo. hombo yiɗi inde mum bona, hara yiɗanari ɗum goɗɗo. hombo yiɗi perdu jawdi gooto, hara yiɗanari ɗum goɗɗo. kala ko tawi kon siko e ma ari a weltorta, wota weltor si ɗum yahi e goɗɗo. sa waɗi ɗum takun musliman, a wonay julɗo. toɓɓere jowaɓere nden e sakkitorde nden ɓe maaki, wota ɗuɗɗin jaleɗe, wala tuksiri dahik, ta ɗuɗɗin jaleɗe. si a woni neɗɗo ɗuɗɗinowo jaleɗe, fa inna kasrata dahik tumitul qalb, ɗuɗugol jaleɗe waray iman. sa yi neɗɗo kayiɗamo moy mo jala, emo henkita, julɗo ko yo moosu. nelaɗo maki attabassumu lana wal qahqahatu li gayrina, moose ɗen woni ko meɗen kon enen julɓe ɓen. si julɗo weltike yo moosu, na yo neɗɗo kadi woni kukuru kañum moosata. si a weltike a weltinama moosu, amma jalugol henkita, ɗum ko hunde nde hana. comédie alfukahiya ko hunde harmude, yo goɗɗo ar daro kirɗina jalna yimɓe. kirɗinɗo jalni on ko fasiqijo, jooɗiɓe no jala ɓen ko mayraɓe iman, waray iman. ta goto ndaru comédie ko hunde nde hana. puisque son wattani haqqi, no woodi film uji scientifique ɗi darata, saɗa jangude science a ɓeydoto. siko wano police ma gendarme, no woodi film ji ɗi darata, ara ko enquête ji, a ɓeydoto gandal. bal goɗɗi ɗi gara no winda waɗa livre ji, jannete ka école police, janne ka école gendarmerie. wano Derrick en film ji ɗi ɓe tournayno fi enquête ji, les enquêtes mortelles ɗin fi ko kefero tourni ɗi. si tawiɗa jangude on fannu ɗon police yagal ma gendarme yagal, si a daari ɗi a ɓeydoto. kono comédie joɗagol dara kirɗinowo, ko ɗum marɗa ko ɓeydoɗa ɗon. comédie ko perdude temps, a jantaki inde Allah,
a gollaari goɗɗum a heɓaari ko naɓorɗa a yimmota ko ɗo wiya mi ɓeydike juuɗe comédien jon ko wigol mi jali ha ñiƴƴa yani comédie ko hunde harmude nelaaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki wala tuksiru dahik wotawan ɗuɗɗin jaleɗe ɗen fa inna kasrata dahik tumitul qalb ɗuɗɗingol jaleɗe wara e ɓernde aqulu qawli hadha wa astahfirullah li wa lakum istaghfiru ghafur rahim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Nous prions sur l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est juste un petit conseil dont le prophète de l'islam nous a donné dans un hadith, donc Abu Huraira a rapporté. Cet hadith est mentionné dans Sunan al-Tirmidhi et dans le livre de Imam Ahmad qui est le Musnad. Abu Huraira rapporte en nous disant qu'un jour le prophète les a invités dans une assise. Dans cette assise, le prophète s'est levé en demandant qui parmi vous peut prendre 5 conseils dans mes mains. Abu Huraira a dit, j'ai répondu moi au prophète. Et le prophète a cité 5 points qui sont très essentiels, très importants pour la vie des musulmans. Le prophète a dit à Abu Huraira, il dit ittaqil maharim takun a'badan nas. Sois prudent et méfie-toi des péchés. Tu seras le meilleur des adorateurs. Et il dit encore warda bima qasama Allah takun aghna nas. Sois satisfait de ce que Dieu te donne. Ce que Dieu t'a donné, sois content de ça et tu seras le plus riche. Il dit encore wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Fais de bien à tes voisins. Sois gentil avec tes voisins, tu seras un croyant. Il dit aussi wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Il faut souhaiter pour les autres ce que tu souhaites pour toi-même. Ce que tu souhaites pour toi-même et tu seras un bon musulman. Il dit voilà tout c'est le dahik. Ne rire pas trop, car ça tue la foi. Ne rire pas trop, car ça tue la foi des musulmans. Ces 5 principes et 5 conseils dont le prophète a donné nous appartiennent, nous les musulmans. C'est à nous de les apprendre, pratiquer et transmettre aux autres aussi. En tant que musulmans, tout musulman doit être prédicateur. Requis la connaissance, quand tu gagnes la connaissance, il faut transmettre. Le prophète a donné 5 conseils, soi-disant Abu Huraira, sois prudent envers les péchés. Ce sont les péchés qui sont notre ennemi envers Allah. Ça barre la route entre nous et notre Seigneur. Il dit, méfie-toi des péchés, tu seras le meilleur des adorateurs. Il dit encore, sois satisfait de ce que Dieu te donne. Tu sais, quand tu n'es pas content et satisfait de ce qu'Allah t'a fait, tu seras quoi? Gourmand et tu suivras des gens pour ce que Dieu les a donnés. Donc, sois satisfait pour être le plus riche du monde. Et sois gentil et bon envers les voisins aussi. Cette voisinage, c'est quelque chose qui est très dangereux. Très dangereux. Personne ne rentrera au paradis sauf à la confirmation faite par ses voisins le jour de sa mort. Les anges, quand ils seront là, ils vont mentionner. Ils savent ce que la personne faisait, mais ils écoutaient les voisins aussi. Donc c'est avec ces dossiers des testaments dont les voisins ont donné qu'Allah va commencer le jugement le jour dernier. Donc soyons gentils envers nos voisins, donnons nos voisins, partageons avec eux le bonheur. Et quand il y a un trouble, quand il y a quelque chose dans le voisinage, il faut se lever. C'est ça qui fait la communauté musulmane la meilleure de toute communauté. Il dit aussi, ne souhaite jamais du mal pour les autres. Quand il y a du mal sur les gens, sois réconfortant, sois
sympathisant envers eux. Il dit ne ris pas trop, car ça tue la foi. La comédie en islam, c'est quelque chose qui est haram. La comédie. C'est haram en islam. On ne peut pas s'asseoir pour rire comme ça dans les vides. Nous avons à faire. Nous avons à étudier. Nous avons à chercher l'argent. Nous avons à apprendre des métiers. On s'assoit toute la journée à rire. Donc, c'est ce qui était. Je voulais juste partager avec mes frères qui ne comprennent pas le poulard ni l'arabe. Fi tunha, lita ummal faida. Fi yo nafa kan hubitu, wata li yor sengo woto. Sawonom do wawu no soso e maninka e gerze mi wola ina don. Wana ye wi ko julbe ben tu wolante dina ka. Bengure go lambanji do usra kamila be nati islam sabu khutba imam on ka julide, wana be julbe be hodi kata ko julide. Wana be julbe hibe hodi kata ko julide. Sonnajo on ko jannowo ka école. Modi bon ko ancien fonctionnaire retraité. Si Juma hewti be yette rendez-vous be na prenez les chaises, asseyez-vous et écoutez le sermon. Be jodo be hedo almamion. Be remarque hitande be hedade khutbaji din. Nyande go almamion woli don kongol tay goddo no ari silmugol nata ka islam. Almamion wi goddo no hakkunde men do ardo silmugol hande. Hara enen julbe be yandi hollem mo mojjere fi yo andu dina kan no moƴƴi. Wota julɗo moƴƴin inde mum kañum moƴƴin tun inde islam o sa moƴƴini inde islam o hande kadi ko islamu townayma on tuma ɓe holli kadi silmu ɗon ɓe inni yandita ndaaru men menen julɓe ɓe ndaaru islam o ne regarde pas les musulmans, regarde l'islam. On prend pas les musulmans pour juger l'islam, plutôt c'est l'islam qu'on prend pour juger les musulmans. ɓe ya nani ɗum ɓe wiya wakko wola kon ɗo fof noon ko hande noon imam on waɗi régime oya ƴetti ɓe ŋure mum ne fof ɓe arɓe naati ka diina on faami o wi par ce que imam on no wiwde moƴƴe miɗo andi julɓe moƴƴa kono hande o andi ni lan jaka si julɗo moƴƴa ko haaju makko kanko julɗo on toon na noon l'islam wayi ɓen ɗon ɓe fof ɓe silmi sagata maɓɓe goo ko sallijo ka juulirde ɗon quartier ka dadis darniri kippe ɗo ley ɗon mi yahu waɗugol ɗon khutba juma ɓe yewtiralen ni imamum tigi fillori ni ɓe ni ɓeɗo ɓe ɓe ngure ɗo fof ko sabu heɗagol e ngenen julɓe ɓen ɓe silmiri isan o tawi ƴettu dina kan hukken e jiifa ko yen yaltin islam on e yimɓe ɓen si en huwodiri e yimɓe ɓen ɓe yiɗa ko ko waɗi en julɓe tawa okkay hiɗa jippiti kono janngu kun seeɗa wo e meɗen ƴetti balaje ɗe wengi ka weeyo no taƴa ñawoje hoore yimɓe no naada yiite mo faala no yaltina mo faala hotal iman dina kan koyen golluka ko Allah woni yoɓowo ko Allah woni malnowo en yottinay kay hoore needi yottiniren ka kadi dalil huwodiren e yimɓe ɓen ɓe wiya way ko wi kon ko noon o wayi kono he simi lappi ɗo khutba wil ɗo ha janngo goɗɗo yaltiɗo 1 million makko yani goɗɗo yimi ɗo hocca ɗi waɗa ka jiifa o wiyay men famari o imamu de mi ari mi yewti fi moƴƴuki e jogodiral mi ari mi tawi sukaɓe no jooɗi mi ɗurnike mi daari to mi hiwraki hay gooto wasi wiwol kamɓe ɓe naati yite mi naati aljanna ɓen ɗo ɓe heɗota ko lan hannde kadi mi hasa khatib mutakabbir en wattanay haqqi suttuɓe sukaɓe si karamokojo ma almamijo ma mawɗo so tawi sukaɓe ɓen yo jippitanoɓe o jalanaɓe o hiwroɓe ha moƴƴa si tawi mo huuli jooɗagol ɗon ha o yarora goɗɗum mo wawi hokkude 5000 soode ataya soode sukkar o précise ka o faala ɗo yo yew janngo so ari o wi ene onon ɗo e ɗo seno ka juulirde ɓeɗotomo kono ara a hiwrotako ɓe ara ñaaɗa e dow ɓe juulata ara rewa ɗo wiya onon mo juulata ɓe nayi ko haaju mum kono mi rewata ko si on tigi jippitike o teddini yimɓe ɓen jaɓanamo sa townari yimɓe ɓen ɓe wallinte leydi man tawada alinnas rafa'ahu llahu kala jippitaniɗo yimɓe ɓen ɓe townaymo kala townitiɗo bani adama ko mo yoto bani adama ko kullum dangereux élément ji dangereux ji ɗi fof no e bani adama kala ko bone waɗirteno e bani adama ala ho e bani adama ko fof ikoye ɓuuri atomique re hulɓinade sa geri ha o yiɗima o huccinay koye sa geri ha o añima so fewtinima koye ceerno a naɓata barawo hunduko huɗay si kuddi jaabike ko jam hunduko bonnay inde si inde goɗɗo boni ko jam juuɗe piyay geray ɓilay koɗo waɗi bani adama ɓay ko masiboji tumbodiri kono ɗi wondi e nafa geru hetta ko ɗi wondi kon e nafa kan ta geru ha lorraji mum ɗin fewte
haray jama on jarama nedi nin e wattangol haqqil e yewtere nden e deƴere nden son ɗi ari ka khutba haysi konngol fuuti ke imamum tayanno kirɗi ka noppi ma naya jallo concentre ɗon muññoɗa si a jaloye yaha ka suudu jaloya toon sabu mo jali khutba on no waɗede haray juma makko on ustike donc e wattan haqqile ɗum aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu wal ghafur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ترك الله تبارك وتعالى الله هل إن غونغا جوكينا إن غونغا إن ترك الله بيدو إن هرا ودويتاري يالله فوتين إن هرا واتشاري لانشودين دون عندي الوحدة كرحمة والفرقة كعذاب بطل كو يرمين الله سرتيغال كو لتي يالله فوتين si yimɓe seedi ɓe ayri ɓe konnodiri hay goto maɓɓe naɓata jam torki allah allah fottin en sabu si en fotti en foolay yo allah fottin en e dow gonga on o fottina en e dow tawhide e sunna o arsika en huurugol diina kan fodde gurdam meɗen mawɓe meɗen sincamɓe en islam jibinen koye julɓe yo allah yurme ɓe yaafo musidɓe meɗen hewtoɓe ka juuliddaji ga ino toro du'aji ino